iki keris Ratna Kencana Aranya Uduh cening dalam dukut anake bukoy dewa. Nejani ada nyen bakal bang bapo kapining dewa to sing adolen merupa keris ane madan Ratna Kencana. Padha kemanuk Dewa Tetuwi Kewala keris ane bang bapo dewa to sing adolen tuah keris melakar uli cuwek kedis suwargane ya. Anggon maprajaya Kerisete sing adolen toning apang sida nyen idewa menang di pasiatan donyen tetujon bapo ngemanganake idewa buka keris. ngamet isawang Do pinake sujatene ane patut jalanang idewa pinake jalaran lakar mancut urip iya isawang. Yen sampun ngemasin pati Kewala ni pradene nyeni sawang subone madan peladra utawi suba iya ngemasin mati ya. Wenang Madagabo Nah ditu nyen patut idewa ngisiang gumi ditu nyen patut idewa madag ratu di jagat nusa. Udah dewa dukut pangyatna ring raga Buena besek tu cening ada nyen pengedeh bapone tu apang sida nyen yatna nyen dewa teken pedewekan pedidi ya. Duh madak sedeka abdi
ciri wastu pengastawan bapone ping kalih pengacap ceninge mangda kesidaning don sida nyen raris kapti ya mocang ye tujuan bapone tening tua habesik apang sida nyen cening mucehang ngasorang sehananing momoang karone nya apang dan momoning lima buena besik tening apang tusing kanti nemadan sadri punete memurti di dini di jagat pada sada gunung angin sing adolen tening bacakane sadri punete tuah ada nem-nem do ane pacang sida nindihin ragan ceninge nya asta berada gagelaran sang bupati buena bedek tening pinaka gegelaran sang ngawrat di jagat pada do ada ne madanasta brata apang nyidayang yen ngelebur riawak sang prabu ane lakar nabdabang linggih sang nato